Kas Talatibiyag! Rantay, agriin kan lakay. Lakay. Nagpigsamot din ti urok na. Nakatangkayagan jay init ngam agururok pa'y lang. Ay, Rantay, agriin kan. Nangaton jay init. Ado pa'y ti aramidan ta dito balay. Ay, talaga nagrigat aringan. Rantay, no di ka pa'y lagriin, mabaawanan jay indasar ko apagarmusaran. Na, agriin ka matlagayam anakangag iti armusar. Itay ka pa'y aririingang. Mangantan, Flor, mabisinaon. Bumangon kan, taado pa'y ti aramidan ta dito'y balay. Mapanak aglaba ijay karayan, si kamat agsibog ka kadagiti mula. Nalpasa kun anaglaba ijay karayan. Ngam di mo pa'y inaramay, di ibagbagakan ka. Saan pa'y matana-sibugan dagiti mula di tarubayan? Madamdaman to ka din, Flor, tamasaduta ka rumar. Anya, kayat mo asawan, manipod itay bimangon ka, di ka pa'y rimrimwar? Wen, anya ko mga iti aramidak di tarwar ko, no nagdagang ti panawin. Ay, sus, Rantay, imbag man ta maanusam ti agtali na adlatan dito unag ti balay. Watwatam mat atabagay. Masadutak nga rod arumwar. Diyak kayat ti mainitan tag umisitak. Anya, di mo kayat ting umisit, kat nagngisit ka lang arudan. Ay, di nakpay mat amu atulungan dito balay. Flor, umayak man. Ay, uwan tatang, nakalukat day tari daw. Sumrag kayo latan. Rantay, umay ka man bit ijay balay. Anya ti aramidak iti balayaw tatang. Kaduaan nakamang bagkat kadagiti irikaw. Iyo nagta ijay balay. Ay, sana ka makabagkat tatang. Nasakit itakyag ko. Iso nga ron nga dak dito yung unag ti balay. Anay ko. Nagsakit na talaga titakyag ko. Anay. Anya tinapasamak ititakyag mo aya? Diyak man na mo tatang. Kasla damon na iligasi nga urat ititakyag ko. Gapo iti panagbagkat ko iti nadagsain. Anya? Wen. Iso pasensya kayong tatang Di kay matulungan nga agbagkat iti irek. Uraik pa nga gimbag tinasakit at takyag ko. Apay adi mo tinulungan ni tatang anang bagkat iti irik na. Nasakit nga ro ti takyag ko. Anya, nasakit ti takyag mo? Kat saan mo titay? Nagsakit langan, idi may ni tatang dito balay. Kilaat nga ro asim makit ti takyag ko. Iso ajak matulungan ni tatang mo. Ay, di mo man la matulungan mo't ni tatang ko, Rantay. Pwede ka makawawat mo't, Flor. Imbagak lang nga ro din nasakit ti takyag ko. Nagadupay la sa umay. Imay nakisaritaken ka na imbag. At tulungan ni tatang ngam adda kamatla dito unag ti balay. No imbagak ajak kayat ti tumulong, jak kayat. Mawatam. Tatang, saan nyo latan nga ibabaon ni Ranting agtrabaho? Apay ngay anak kaw? Ay na, agsakit tinakam na no maibaon. Siyak ti agtin nag-adakas no ibaon nyo. Anya? Apaan nak no adda mang ibaon kan kwa na. Nagalasan ti ugali day jay alalakay? Awan lang arudan ti panggedan na. Isupay tinatangsit kan sa daw. Tatang. Apay, di na amo dito'y balay ti pagtataudan ti bagasyaw. Isung arod nga agpatulong ako maamang bagkat kadagiti irek. Taited ko kan kuana jay dua akaban. Tamapan na ipabayaw, tapno ada bagasyaw. Tatang. Ngam nagbabawi akon. Ni Arman ti tinangdanak anang bagkat kadagiti irek. Hay, sadot dayjay nga asawam. Awan pa'y sirserbi na alalakay. Hanya langan ti kayat ng aramidan. Maturog ngagmalmalam. Adda kayo mo dito'y sirok ti kayo amang mga na Arman. Leia. Wan, Rantay. Imbag dito'y. Tapres ko ti angin. Nagpudot ngamin iji unag ti balay. Iso dito'y kamin amangan ka ni Leia. Umay kamangan arante. Naimas ngagpaiso ti sidain nyo Adobo a karnit manaw. Wan, Rantay.
Jay kwarta nga intangdan kanyak ni katugangam. Ison tiinggatan ko itinaimas asidaan may. Saan anaimot ni katugangam? Aya. Agasam. Saan mo't anadagsan jay inaramid ko? Ngam tinangdanan nak iti husto. Isu amay sa kilo mo't akar ni ti manok tiginatan ko. Nagadumot ten ngagpaiso ti inaduboy akarnit manok. Ni nagbanglupay. Rante, ramanamot atap na umum ti bagbagam. Ay, sige man nga rod layang. Makipangana ka. Oh, ay na, apo. Oh, napsuga ka. Nay, Rantay. Ad-adumot ten ti sindam. Ngamda kami kanilaya. Unang paiso. Insubong mo't amin na nakarne. Anya, ne, jak mo ten napuutan nga adugayam ti kinan ko akarne ngamda kayo. Ay, pasensya, Arman, Leia. Ay, unay matan, Rante. Patiin na po'y, naibos. Agraman itip, kinan mo. Ay, nagrawot ka matan. Mala, agyaman naklangan kada kayong agasawa. Agawid ako, unta nabsugak matan. Naimas nga agpaiso ti adobo manok. Ay, mangibabain at talaga day di Arantay, Leia. Basol may matkit di akin ni Arman. Tainawis mi pailaang mo may makipangan. Anya nga'y tinapasamak. Impapol na amin asidaon, agraman innapoy. Ay na, siya kung tagkidkid daw iti pamakawan kada kayong agasawa. Di kay madanagan, sukatak jay linamot ni Rantay. Saanan, Flor? Imbagaklaken ka, tapno ang mumti naramid ni Rantay nga asawam. Saggaysa kami laang alukpo ti sindaken ni Arman. Ngam ni Rantay, agraman naluk ng atulang ti manok, sindana. Anya? Ala, sana kung nagbayag, Flor. Imbagaklaken ka tinaalas nga ugali ni Rante. Agmalumpay ko maasidaon mi dayjay ka ni Arman. Ngam awanan tanasimot-mot ton. Na, agururok manin katengat aldaw. Ay, di nakpayin matulungan ng trabaho. Ay, Rantay! Rantay, agreeing ka. Rantay! Na, tadada ka tapimigsan ti panagurok na. Oy, Rantay! Agreeing ka ko nanay. Adda pa panak. Sikapay la tagluto. Bumangon kan. Napatag ti papanak. Iso nga agluto ka iti kanin ta inton madamdama. Ay, una yun ta nagrigat kalakit din ariringan. Ha! Makamu ka iti biyag mo! Nay! Langampay lati karire nga magsusuyaab ka manan, Rantay. Sige, magawin na lang. Lumabas ako mangam nakita ka dito'y sangot ti balay mong agtugtugaw. Ay na po, makabanog. Anya ti makabanog nga ibagbagamay? Makabanog mo, gam, ti maturog na nang. Nakatangan pa iti tenged ko. Ay, just ki Rantay. Ay na. Day talatan tararami dumi ti biyagmaw. Di mo pa'y amwa tulungan ni Flor nga asawam. Kastalat ti biyaga na nang. Sana balay, tanagagat ti asawak. Na, apay, di ka mabain ka ni Flor nga asawam. Nagagat amapan makipuras itinatang iji bangkag. Idinto ta si kaka maturog lang tar aramidam. Nanang, kabailan na nga aramidan dayta. Saanen amasapul at tulungak pa iti asawak. Si kalaang ti lalaki asadot dito'y lugar tayo, Rantay. Kitaam dagiti katawunam. Naagawad ama pa nagtrabaho. Si kangay. Nagpusyaw ka pa yan, gaputa malabos mo ti maturog. Ha? Kitaam man talangam. Langam tagkakapsaut. Nagbuntog pa yan nga gukap tangiwa mo ngagsaw. Anya? Slow motionan ti garaw mau. Takasanaw. Saan amawat-wat-wat ti bagim ngag trabaho? Naa? Awan tinasaya at mapasabak kan kano day talat tantar aramidem. Nanang? Imbagman tapakanan nakapayla ti asawam. Gaputa iso ti mangmanggad para kada kayaw. Awam mga rod panggadam. Nanang, sumardeng kan. Nasakit ti ulok at dumdum ngagkang ka. Nagrawag ka pa'y mga rod amangan. Na. Ti ammom siguro. Jak ammo tinaramid mo ijayan da Arman kan Leia. Inibus mo ti sidanda. Di ka lagbabain. Rawag. Anya? Dahito ti tandaan na mapagsasao, Rantay.
No kayat mo taglabot, di kag sadot-sadot. Adula amin day ta pagsasaw na. At dalat-talamutak nga oray awantiar aramidag. Day ta titandaanan yaw. Rantay, tulungan nakman biit nga agkali iti abot a pagbasuraan. Ay, pasensya kayong tatang. Maditirik na. Anya? Nay, Aguye kak pa yun iti one part. Talong aldawan nakastoy tirik na tatang. anya ngay day ta asakit mo. Nakaptanak sa amutin anya day tayo? COVID-19 sa. Anya? Amin na sintomas ti sakit a COVID ka. Addan sa kanya akong tatang. Ay, sige Rantay. Ay, panawan ka pa nga raw. Ang mga numaakaranak. Napano ni tatang. Nagbutang inimbagak. Nga mga nakaptana ko niti COVID-19. Ay, diyak kaya ti mabanog nga gali iti abot a pagbasuraan na. Nimot arman ti agkalkali iti abot a pagbasuraan niyaw, tatang. Wan, anak ko. Imbagak ka ni Rantay nga isulangan ti agkali iti abot. Nga madamat gayam ti sakit na. Anya, agsakit ni Rantay kunayo, tatang? Wan, aguyag kan maditirik nana. Ipagarup na pa yan anakaptan iti sakit akubayd. Ay, nasaan nga agsakit ni Rantay, tatang? Anya? Katno adda ijay balay nagbuybuya iti TV. Nakasarsaran ta. Tiyawanan bain asadot. Nagpambarmanan katangdanak mat nga agkala iti abot. Imbagla makatulong kang ka. Amuyo lang aruden asadot di asawak, tatang. Nga madiday tangar aramidan na kadatayaw. Sapay jak kayat ti ulbud a tao. Tatang. Ti sadot akas ken kuana. Awan ti karbengan na amangan. Anya? Flor, di mo man pakpakanen day jay arante tapno agnakam. Mangnam na mga main kang ka, isong agsadot-sadot. Tatang. Danggan nak, Flor. Kastoy ti aramidam. Saan ang mabalin ti kastangar aramidan na? Nakaluto kan, Flower. Mabisina kon. Awan ti ilutok abagas kan si Dang. Anya? Kasano nga awan kat addamot tangdan mo nakiburas iti natang? Pinagbayad ko iti utang ko jay kwarta tangdan ko. Isu nga awan ti bagas kan si Daun ta. Anya? Agnakam ka. Nanganak kong ijay ayan tatang. Oy, kasarsarita ka. Ingka agirimedyo iti kanenta. Tanay mabisina kaon. Sikan ati agirimedyo. Tadda papanak. Kasano nga ruden da ita? Saan ka matan amangan? Ay na, maanusak tibisin ko, Rantay. Mala, makamu ka pala dito'y balay. Tarumwara ko. Nasaya at day ta nga inaramid mo, anak ko. Agnakam ita day ta Rantay. Mabisinan ti lukaw. Sa bagay na umaakmutan iti ugali na, tatang. Sigurado nga aburido itanday niyay. Tirigat na, di na mo taglutaw. Anya? Wen, tatang, manipod nagasawa kami. Itlog laang ta muna alutuin. Siyak aming ti agluto kun agisagana iti kanan may. Gapo iti daytoy nga inaramid takan kuana. Agnakamad, matay lakit din iti bisain. Wen, tatang, numuuna kat awan pa iti ultimo bagas ken tinapay ijay balay. Nay, Flor, di kan samutan agaw-awit iji balayaw. Wen, Arman, kayat ko laang apag nakumun jay sadot nga asawa. Sa bagay mayat matkit di day ta nga inaramid mo. Tapno agnakam. Nila ang Rantay ti sadot dito'y lugar tayo. Talaga mo. Kastamot lati bagbaga dagiti daduma. Katawaan dati liklikodan na. Nakitak mat itay ni Rantay. Nagturong ijay balay da katugangam. Nalabit amapan makipangan. Lakit di Patsyak asaan akanunungan ti katugangak a babae, tinaalas nga ugali na. Nay, anya tararamidam dito'y balay, sadot. Nanang, umayak man makipangan. Ay, awan ti makan dito'y balay. Imposible. Sana ka naglutaw.
Apay, di na kan ilutlutwan iti kanam ni Flor nga asawam. Duan nga daw sana nagawid iti balay nanang. Agnanaed itan iti balay da tatang na. Ay kagunggunam sa dot. Ha? Kas pangarigan siyak mat, daday tibiyang ni Flor nga asawam. Panawan ka mat gapoy ti kinasadot mo nga asawa. Anya? Nanang, mabainak mat amapan iti ayanda katugangak. Gaputawan maitultulong ko. Daytan, jay bagbaga kapag sasao kang karantay. No kayat mo taglamot, di ka agsadot-sadot. Ha? Sursurwang mga minti tumulong ka nagtrabaho Anya nga ita, mabain ka na mapan makipangan ija ayanda katugangam. Nalabos nga minti kinasadot mo. Isu nga ganos ka, ta pinanawan na kan di asawam. Kastala tibiyag, rantay. Panawan na ka di asawam, no agsadot-sadot ka. Ditan gagayan tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. No kayat mo ti aglamot, di ka agsadot-sadot. Tampok dito'y programa tayo. Kastala tibiyag! Mariloida! Nay, mayat mati iisamam ita maray. Ay, kat umisam kamot ngamin Mare. Ay na, jak makaisam maray. Ay, sus, umisam kakit din. Jak ngarod kayat. Ngamin napudot ti ulaw. Na, taapay mat. Ay, marmar banday ta kakaisuna balay may. Huwag ngagpay sumare. Nagirig mo tan. Ay na, maray, manon atawan nga ibagbagakin nila kay ko asimintuan main. Di nakmatikaskasaw. Awan ka no ti kwartana. Nay, apay. Saan na pa'y anaawat di bonus na? Bonus? Adaya? Ay na mare, amin ngagtrabaho di ta Kapitolyo. Kaswal man wano kontraktual, ada bonus na mare. Anya? Nay, apay ngay. Di man la nadakdakamat nila kay ko dayta. Ay kat damagam amare, amang ano isik-sikreto na matkan ka. Isumit lagaya, makanayonan amarabyan nga agaway. Ay na, alaam di bonus na mare. Amang ano pagbisyo na laday jay. Isu ka di anak ka isam ka ita, maray. Ay wana, Mare Loida. Napanak gimatang iti washing machine kan TV. Inggatang kon jay bonus nila kay ko. Nasaya at tasimang pagkan. Apay anarabian ka, Nag-overtime kami. Apay ang nakataya ti dakulap mo. Akasla dadaw-dawatan. Kay bonus mo. Iyawat mo. Anya? Amok ang naawat mo, jay bonus mo. Adaya mo. Oho, aglibak ka pa lang. Apay nga isik-sikretom. Kayat mo, asikala ang tagnumar iti dayta, Ay na, pito, dagiti anak ta ilyong. Agis eskwela da amin. Amok masapul ay ang ibagam. Jay bonus mo, iyawat mong tanay. Naggatulan da ito dakulap ko. Ibayad ko. Nang ibayadam? Iti in-order ko asiminto kun hollow blocks. Ha? Nag-order kan? Wain tapnusan ka aromanik. Lamo amar, marbati balay tayo kun nagtagtagtag. Ay nalakay. Kunak no nalipatamon nga ipatarimaan da ito'y balay ta. Umay da i-deliver intun bigat, di order ka. Maray. Na, agkat-katawa ka mo't ita, Mare. Ay na, Maray. Una, saan lang nga isam? Agkat-katawa ka pa'y, Maray. Na, apay, Mare. Maipatarimaan min jay balay may, Maray. Kitaam nga min jay arubayan mi, Wan nga agpaiso. Nagadumot kan adarat kan hollow blocks na itanabuntoon di tasangwanan ti balay yung Maray. Binayadan nila kay ikaw, Maray. Imbayad na di bonus na? Una? Kunaktumot kan ka. Kaano nga, arugyan nyo nga ipatarimaan na itabalay yo? Ay, kat ipatarimaan mi adagusin, Maray. Nasaya at ano kasta, Maray? Dadamot lang na pa nandiyan bonus nila kay Mau. Lakay,
Ipatarimaan ka nomot kang damari Loida di balay da. Ay kat, nasayaat Kunak nga rod, amapan ka agpresenta a karpintero no kas di nga awan trabaho, lakay. Ay katun kat. Nulaki di awan aramido. Mapanak to. Ayun ta sigurado. Ayaban na kantungot laang dayjay no muna nga awan araramidam, lakay. Wun kat. Tadupay laang ti trabaho kita kat. Basta, no kasapulan da kadamari Loida kan pare ilyong, mapan kalakay, takumpare kan kumare tangarod dagijay. Agawid kan pare Ilyaw? Ay, uwid paray. Nagsapa pa'y laang. Agsyat tagit di. Day taman ti kayat kukan ka paray. Una, agbambanog tangag trabaho. Agrelax tamat asag paminsan. Alang raw, hintay di pala yun. Ay, Jack mo kontak kinambar na. Napanan namanin Harapi, ngamawan mo't langan. Ay, pagurayan nakman ngatan, iti manong nga oras. Sino nga taday iti umawawang? Hello? Hello. Ni kumari Loida daytoy? Wan, sino day tao Kumpare ni Ilyong daytoy. Ay nakastaho na iti danag ko. Ayan ngay nila kay ikaw. Nakaturog dito'y balay. Nabartag. Anya! Ibagak kang ada dito'y balay. Tapno saan kang agdandanag. Ay nalaos man siguro ti bartak na. Basit lati ininom Ay pare, saan mo napagaw-awidan Di tanan, tamangan numadisgrasya no agdrive iti motor. Wan mare, saan kan amadanagan? Siyak ti makaamukan ko na. Sige nga rod pare, kat agyaman na ka. Paray. Ne, anya day tawit mau. May sala abuti paray. Rimuar ka laang anapan imis baw. Itata nagsubli ka. Addan awit mo nga arak. Ay, bitin nga ro dyan inumtay di rabi ay. Kat mapantapay ag trabaho ita. Si kaki di mo. Adda ay serek tayo ita. Kita man ti kalendaryaw nay. Nga. Anya tipit sa aya ita paray. Ay tama nay. Apay di mo makita. Holiday nay. Aywan anya. Pitsa 12. Adda pa'y red na. Kita ma? Aywan gayam. Iso nga ginumtaki day. Wan paray. Nayunak day tay ginatang mo amay sa buti nga arak. Anayin tali ma. Pulutan tangay paray. Ay kumang parti ka matititarakan mo ang manukin. Aywan anya. Ngam paray. Apay manahin. Urayan na kanibakat mo. Anya nga tanong agawid ka pay. Ay sos. Nung nagawid awanin na. Palubusan nakpay nga ron. Armalaitin na ko na. Sa bagay. Agawid tulata. Ano kayat? Kumit. Ala sige paray. Tainak nga ruden mang tiliw iti pulutan ta amanaw. Loida, Ne, apay ante. kitaan nyo man day ta nakabuntuon adarat di tasangwanan ti balayo. Apay ante. Numatuduan, agayos ija balay me. Nagadun ti darat pa ni Jay. Kasta ka day ante. Kaano pa'y day ta darat di tasangwanan ti balayo? Pasali-sali. Pagpatarimaan mi di tabalay mi ante. Ay, awan bibiyang ko no pangan-anwan nyo. Nasaysaya at no ikatan nyo day ta darat di ta. Ay, uwan ante. Tano di yung ikatan. Siyak ti mangipaikat iti day ta. Ang nga na bartak. Jack pa mo na. Bartak paray. Kapala pa mo dito magdar. Nabartekan paray. Di kan makamulagat. Ay, dasan. Ano makita ka pala ti pulutan. Dapat mo nabati at tangad ka nagkaray-kay. Agkaraawag ni bakat maun. Adon timiskul nan. Dabay, bakit ko? Tamauman tulata. Pagaw-awiden na kan. Nagmayat na ginong pag-awidin na. Ungtan na kamanan pare. Di ore ako nga. Dapat kabutang ko kaya. Apay,
Hali di manan ayan no bigat. Ah, kanayon ko mga halid. Nakalabaga kit amin kumaapit sa kalendaryo, pare. Papa na, Mariloida. Ay namaray, nakman iyawid nila kay ko. Tanay, manon nga aldaw asaan anagaw-away. Apay nga eh. Nagapa kayo. Narugyan namanen at tinaginumiti arak. Aya? Iso nalipatan naman ang tiagaway. Ay sabali mo't gayam day tasawa, Maray. Masapol amapan mo pa iyawid. Kasta na nga rod, maray. Kat, pangsuko na mga ikang kuwana. Ije balay ti kumpari na Nasken nga iyawid ko. Tagsarita kami man itinalapat. Sukunam ni pare Elyong, Maray? Win aparay tanay, manung aldawon asaan anagaw-awid. Adda ijay salas. Nakaturog ijay. Kalatari ingaw. Ay, mababainakin ka, pare. Manung aldaw nandito'y balayo. Nagragrag sa kamilang mat, Mare. Sige nga raw, tain nakriingan. Ilyaw. Hoy, Ilyaw. Mangibabain ka. Nakaida ka dito'y datartisan mo, abalay. Hoy, Ilyaw. Bumangon kan tagawitan. Ay, una yun, tanagrigat ka aringan. Ilyaw! Dauram! Adda natay! Agawitan. Apay nga da ka dito, bakit? Umay ka nga rod iyaway. Sana ya, balay tayo dito. Ay, sus, balay ti kumparim. Manungal dawon asaan ka nagsuksukat. Kan nagdigdigaws. Di ka mabain, Ala, agawid tang rudan. Mangibabain ka. Ala, tumakder ka ditan, tagawid ta. Loida, Ay, apay antay. saan nyo pa'y matgayam nga inikat jay na buntoon adarat iti sangwanan ti balayyo? Eh, kuwang amin antay. Talaga gayam, asaan dak nga ikaskaso Nilakay ko ti mangikat iti dayta antay. Ay, agungetak atalagan. Bayan nyo antay, tainton makariing nilakay ko. Paikat kun dayta darat dita. Italaang nga aldaw ti pawaywayo. No diyo pa'y laikatan, ireklamo kayon ijay barangay. Apay na kita karton ba kay? Karton kan sa ako. Makitam? Apay nga rod kita. Pumanaw ka men! Kadwak dagiti ubing! Apay? Ne. Ayan nga ti kaldero kan pingpinggan. Insako ko na! Makamu ka mata ni tibiyag mo! Nay. Anya ti mapaspasama kaya? Anya ti mapaspasamak? Di mo amo ti mapaspasamak dito balay? Apay pumanaw kayo? Gimatang ka lang iti darat ka na halo blocks! Nagpatinggalangan dita! Di mo matimpatariman dito balay! Marmar banda ito'y balay! Gapu iti anay, Ilyong! Pati panagayat ko kin ka, marmarban! Ne, di mo may ipalubos akasta, bakit? Agrik-reklamo jay bakit akaaruba tayaw, tajay nabuntoon adarat dita sangwanan ti balay, mayan anod ijay arubayan da. Kasta ya? Di mo amo dagita mapaspasamak, taday talagin inom ti amom nga ramidan. Agsarita ta ka di bakit? Ay sanan! Pumanaw kamilatan, makamu kamatan iti biyag mo. No ipilit mo ti pumanaw, jak mo lay ti dagito'y nakakarton ken nakasako agam gamit tayo. Ibabam dagita, palubusan na kami apumanaw. Saan kayo apumanaw bakit? Ikarik, ipatarimaan ko ti balay. Saan laday tati kayat ko ngay karemilyong? Anya pa? Basta! Awan mo, malagip ko. Ang lisi ka dita! Na. Tairwar kong dagito karton kas Bakit? kanasakaw. Di ka di panawan. Ay, nauma akon kan kailyong. Di karik, jak to ginumoy. Promise? Uy, promise. Loida! Ha? Ito'y darat! No diyo ikatan talagang agreklamo ako! Ay, sus. Oh, nangag mo? Agay ayabon yan, te. Ay, mabayin ako na sumangukan ko, ano? Talaga akarkaritan da ka. Kunayo siguro,
Ajak maiturad kag reklamo. Saan na ka matakar-karitan, antay? Nasaya at magtadakan, Ilyong. Manon nga aldaw, asaan ka nakit-kita? Hindi kay kumagungitain. Tainton bigat kat ipatarimaan ko ti balay mi amarmar ba? Rumbang lang Tamadadaal ti view dahi ti balay mi. Gapo iti darat kan halublaks di tabalayo. Pasensya kayo. Ay, nabayag akon nga agpaspasensya, Ilyong. Tapno amam. Maudi na pasensya dahi ti ante. Usaran min dahi ta darat kan simintaw. Rumbang lang. Kasanon, numatumba dahi tabalayo. Kat mapandagan na dagiti masetas ko ang nagngingina. Ha? Apay, mabayadan niya? Sige, ante. Inton bigat mo't lang. Ipatarimaan kong ti balay may. Ay katwan Laglagi pam ti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan na ti kanito. Iso asika, Ilyong. Di mo sayangan ti kanito. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti plano nga agpatinggalaang iti sao. Sayangan na ti kanito. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibiyag! Ay nasaya at magta nakaumay kayo dito'y kasar ni Nelson. Saan ako mga umay? Yung kayat ko ang makita't inasawa ni Nelson. Apay, di mo nakita ay itay nagmarcha iti altar. Jak unay na mingming ang tadayo. Ang mumut kanya ka, nakapsutan na giti matak. Ay, kanya ayat ilangan na. Ay na, jak man amukod ni Nelson. Noan niya tikinay kayat na itinay ta babae. Apay aya. Ay kat umasidag ka, tayong kakitaan. Asit gam, kaming ningam anaimbag. Ay, jak amo. Ay, jak amo, noan niya mo ti maibagam. Ante, kada ka kayam dito eh. Dadasawa pa, Nelson. Agnaknakam ka. Ante, amok kada kayo ni Mrs. Kaw. Iso ni Reyna. Hello, auntie. Reyna, matgayam ti kaalasan. Ante, nangan kayo. Ay, sige, itainak mga nan. Dito kayo. Han? Apay, asaan man lang imisam kanyak ni auntie? Bayamon. Mabisin la siguro. Umay ka. Asikas punta dagiti bisita. Anya ti makunam, di asawa ni Nelson. Ay na, pudno di kinunam. Awan apulos pintas na. Kunak tumot kan ka. Nagalas. Ay, nangisip pa'y kiti Anya apuli na ita. Jakman amaw kan ni Nelson. Ay nasapay la kumaata saan to nga umala dagiti anak dakin kwa na. Ay, una yan. No umala da amin, itiday siya babae. Sapay ko na da napig sa tidara dagiti naala sa tata. Ay, nagkuna. Adaw tinakangaga. Ay, unay mo't no kastan. Jak makapangan. Ay, apay ngay. Gapo ka day, takas day kirupa, di manugang ko. Ay, awanan ti ganas ko. Iso amang isuputaklaan ng tiyawid ko. Ala, ikangarudan mang isupot iti awid mo. Adaw, ti igadaw. Kan magkita kalata, iti mabalin mo ayawe. Nay, apay ngay taimay kamatanagid Ay, anya pa'y laaya, ti kayat mo nga ramidak ijay. Makis-istorya ka kumapay met akan ni manugang mau. Di mo to pa'y amo tinagan na. Anya nga minin ay di imbaga ni Nelson kanyak anagan di misis na. Reyna! Ay wen gayam. Reyna! Ay, awan lat ganas ko ang makiistorya. Di mo mat ipadlaw asaan mo akayat jay manugang ta. Jak nga rod kayat tilangan na. Saan kakadiakas ta? Ay, sikati mapan ijay. Taing ka makiistorya no kayat mo. Basta,
Awan ti istoryaag. Ala, dumandan ka kitay, tamatulog ako. Honey, apay ngay akas di dagiti kabagyam kanya. Apay aya? Kasla sandak mo't akayat. Pilay bagbagam. Madlaw ko laang mo't Di da pa'y umisam mo't. Saan ama nag-isam ni Nanang? Ni antim ngay. Nakarkaron Managkusilap kit di dayjay Kasta ka di. Isosi ka. Amok ama nag-isam ka. Isosi kan ti umisam. Oray nukos ko sila panda. Wen. Ano sa mun Tamok mo't anaanos ka. Pasensyakan pare Nilson. Sa anak ang nakaatindar iti kasarmaw. Naira na ngamin ang na-ospital ni Mrs. ko. Okay lang pare. Mawatan ka. Nakita jay picture yo kan ni Mrs. mo. Ay, ta impos na kay. Dayjay gayam ti Mrs. mo. Apay pare? Awan pare. Nasingpet ti asawak. Kain man nakaawat. Mas daawak man. Nagpipintas dagiti ex mo. Nagpupudaw da. Slender ti pamagida. Kahit, anya ita pare? Kwa pare. Jack agoy uyaw. Pare, ay na. Amom. Biktima ak iti ayat dagiti napipintas nga ex ko iti pare. Ada ka dita kinukwartaan dak. Ada ka dita ato timer. Kat ni Mrs. mo ngay. Anasingpet ni Reyna, pare. Awan ti makunak iti ugali na. Saan man napintas ti langana, angam, napintas mo ti ugali na. Umay ka makimisa, lakay. Tsak pailaang makapag na. Nasakit latta to sa akak. Malangarod. Inakdagasan ni Manang, tamapan kami makimisa. Ay, no awan laang ti an-anayag. Umayak ang makimisa. Saanan? Adda ka na alinutok. Kinalubak ijay kusina. Sa anak pa'y amabisain. Ay, kat numabisin ka. Mapan kalat tamangan Wen, di nakpakadanagan. Anya day talot-lot, wam, han. Agbekak man iti tinapay. Taidagastain ton madamdamay ti ayanda tatang ken Nanang. Para kada kawada day ta? Wana. Tapno maamuan damat at imisis mo kat nalaing nga agluto. Ay, nagmayat man. Barang no iti day ti nga aramida, agbalin kami na close. Apay? Saan kayo kadi aklos? Ay na, marik na kasandak akayat. Iso asya kung ti makiklose kadakwada. Ay na. Ay, Manang. Ay, kitaim ka di day dyan, babae. Ayan na. Diyan nakalabaga. Apoy aya. Karup-rupan ni Reyna manugang ko. Ayun. Kasta jay bibig ni Reyna. Puskaw. Agoyaw ka man ako nakaw. Ay, kasta latin yaga. Ada nga ron makitak adilawag. Kan ibagbagak laang mo't Kagap-gaputay gisimbahan. Agoy-uyaw ka man. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nakitak lang amin day dya akarup-rupa dya manugang ko. Malagawid takit ay mga norto daw. Ay na, itaak lang ang nakaraman iti kastoy at tinapay Naidumdum at tiraman na. Magustuhan nyo kadimot laang, tatang? Wen, awan pa'y tinakaiturad anang regalo kanyak iti kastoy at tinapay. Ni Reyna tinagluto ni dayta, tatang. Aya, kunak man no ginatang yaw. No magustuhan nyo, di kanayon kayon ton nga iaramidan iti kasta at tinapay, tatang. Ay, nagsayatan. Nalaing kagayam nga aglutaw, Reyna. Culinary arts ay nadal na, tatang. Anya day ngay. May papan iti panagluto, tatang.
Kat ijay 5-star hotel ti pagtrabahuan na. Nay, apay ajak amu day ta? Kay, di kay ngamin nagdamdamag, tatang. Di magasta Nelson kan Reyna dito'y balay, bakal. Kay, May dak inik kan iti na imas at tinapay. kay, Kayat mo aramanan. Adapay na batay. sa anak nga agraraman. Na, inluto day manugang ta. Ay, sa anak nga rod nga agraraman. Makaamu ka ano saan mo akayat aramanan. Kukwak laeng. Kanam lang Kabailak mo ti gumatang iti tinapay akanag. Unay kan aya. Ay, aging gaita. Jak pa'y lamaaklon aday jay asaan anapintas a babae ti inasawa ni Nelson. Nagwapaw jay anak ko. Karo-pro pati artista. Ang day jay a babae ti inasawa na. Hello? Hello. Sino day tao? Ni Nelson day to, antay. Imawag tapno kablaawan ka iti happy birthday. Malagip mo ti birthday? Ay, kiwin antay. Apay kumamalipatak. Ay, nakaanakan. Imbagpay kan kata malagip mo ti birthday. Dagiti kakasinsin mo. Ay, nalipatan da kon nga inada. Yan ti, tagsinti man ako na akon. Ay, talaga mo't nga man. Gaputada yun ti ayanda. Kanadan bukod da pamilya. Sanda ko na malagay. Ay, antay. Umay kami dita balayaw. Sino nga iti kaduam? Ni misis ko, ay katumay kayo, Alang nga rod. Urayan da kamay. Tada irigalo mi kada kayaw. Day, sino nga iti nangaramid iti day taakay? Ay, siyempre, ti asawak. Wan, siyak auntie. Ay nagmayatan. Italaan na adda anak iti kay iti birthday. Ay, dahito yakin na bakit ka? Happy birthday, auntie. Ay, nadungo ka mo't gayam rin Allah, agwa kayo matan, auntie. Ay na. Basta ngamin ni Antik. Nalakang agsangsangit. Allah, di ka nagsangit, auntie. Birthday yu ita. Rumbang laeng anaragsak kayo. Lumuklok magka, paray. Ay, kawan na. As-asikaswan na nga ron ni misis ko. Ay, imbag ka man, paray. Kat, sika nga Kanayon ti apa may kanimesis ko. Mrs. number 1 no Mrs. number 2? Deta nga ron ti parikot ko ita, paray. Duwada nga agpaiso. Ang amawan mo tinasaya at ti ugali na kadakwada. Agpada da anagur. Ay na, kaasi ka man no kasta pare. Ay, imbag ka pa'y, pare. Tanaanos ni misis mo? Ay, uwan Isu apulos, ajak isukat iti sabalay ti asawak. Swerte ka, pare. Takas ka ni Reyna, tinaasawa. Ay, nading ka. Naramanam la kumadjekek nga inaramid ni Reyna para kanya. Asin daw, tinangaramid iti cake mo? Ni Reyna. Di manugang ka? Wun, kat na imay da ijay balay kin ni Nilsaun. Isuda tinangisagana iti birthday. Bakbakatan kan manang. Agkik ka pailaan. Ay, ay naading ka. Naragsak gayam ti maadaan iti cake iti birthday. Uray bakit kan? Jak mala na padasan ti kasta. Ay na, nalaing gayam nga agaramit iti cake ni Reyna. Kasta aya. Jak pa'y ngamin naraman anti naramid na. Nalaing pa'y nga aglutaw. Isuan ni Nilsaun, lumukluk mo. Apay adi mo kayat ni Reyna kat nasingpal. Ay, saan dang agbagay ka ni Nelson nga anak ko? Kita umot ati langada.
Kino kas lagkarkaro pa damot tayo. Ay, saan? Ito lang ang mapasamak ti kasta. Aklunong kit din ni Rina manugang mo. Ay, Jack kayat, manang. Kano dandanikan san maadaan iti apukaw? Ay, saus! Na, apay nga isaus. Ay, sapay lako ma. Tasaan nga umala ti anak da ken ni Reyna. Ay, Sikakit di mag. San aya, anabayagan nga arapaap mo ti maadaan iti apukaw. Kadwa. Oh, dayto yan na din kaw. Matong palang ti arapaap mo. Ay na. Naa. Apay ayang nga umanisang kadita, lakay. Anya aya ti isa, ma'am. Ha, indagasan nakmanan itay ni Reyna iti kwartak. Manaw? Aw, daytoy aw. Aw. Nanay. Sagsasangaribo mo't day ta ipakpakitam. Igatang ko kano iti agas kaw, kan kayat ko akanan. Apay ngay asikalaan. Di mo mat kay kayat, kasanong ikan nakangay. Ad-adan ajak kayat, nukasta. Pakitaam mat ngamin ay tinasayaat, tapno ipatag na kamot jay taaw. Kasaritak ni Nilson. Pilpilyan dakit din, ti ikanda. Siyak nga ina na nagrigrigat kan kuana, ti di na ikan. Basta siyak, adda kwartak. Mas daawak man. Kilaad matan anapukaw, dagiti marikrik nak nga ot-ot iti bagay. Yeah. Kasjay kayam dagiti anak ta. Adda favoritism da. Sige abakot, tamapanak ag sukat. Dagasan nak ni Nilson madamdama. Adda kanong amin papanan may bakot. Dua kayo laang. Una, dua kami laang. Agbati ka manan bakot. Umay ka agloto, dito'y balay. Wananang, tapno da kadwayo. Jakmat kasapulan ti kadwa ka. Kaya't kayo nga rod akadwaan itangaal daw. Kan, ada itod ko kata kayo. Daytoy Anya daytoy? Aritos, nanang. Nagapo iji Saudi dayta. Ipadas yung man ket di? Sige ipadas ka. Ay na. Ay, kita agman iti sarmeng. Ay bagay ko Bagay yo talaga. Kan 24K dayta nanang. Ay na. Agyamanak, Reyna. Ay na, italaang anak ka arito sak iti kastoy kang hina. Ay, kayat mau, tagluto ak iti ginataan nga special take. Ay, awan ananang. Ramanak man mo ti specialty yo. Ay na, agyamanak manen, iti na ito'y aritos nga inten mo. Ama, talaga anangina na ito'y. Isong agyaman ak unay. Nakita mo ita bakit? Nasayatan tilinangan niyo kan ni nanang. Wan nga rod lakay, kung aktumot namin kan ka, agaramidak iti pamuspusan, tapno kayat nakton ni nanang. Kain talaga anasingput ka bakit? Kain daytoy tilaglagi pong bakit? Awan ti agtalay na anatangken apusaw, iti nasaya at apan nakitao. Isungay tultuloy mo ti kasta kinasaya at ti ugalim bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti agtalay na anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!
Ay, sus! Nagalas akitaon di asawa ni Manang Carmen. Ni kadilyaw tinakda mata lala. Ay, wan, tatang. Nakitak itay anak kapayong nga nagpadaya. Nagalas tila nga na anak kapayong. Apa anak ko naman nagalas tilang na. Ngamin, kaslauong amang magna. Anya? Uyaw man nilyon nga asawa ni Manang mo Carmen. Gaputa nagbasit a tao, uyaw maon. Mas daawak mo't kang ni Manang Carmen no apay akinayat na day alyon. Saan da ngagpada iti kinadakkel? No sa anak ngagbidot. Nasurok nga upat la apulgada ti kadakkel ni Leon. Idinto ta nasurok alima apulgada ti kadakkel ni Manang Carmen. Isungarod matikinayat ni Manang mo Carmen. Kan, saan mo't anata arday alyon? Ay, no apay akinayat ni Manang Carmen. Saan mo't abak nang? Jaklam mo ka ni Manang Carmen. Ay, kasla may ibusan iti lalaki. Ay, lala. Hindi mo man babalaw ni Manang mo Carmen. Lala, bakit? Oh, makitam da ito'y asawak, tatang. Maskulado, gaputa bodybuilder. Oh, apay asap sa pulan nak, Alex. Dumawatak man iti pagpletek amapan i JJ, lala. Mapanak man ag-workout. Sige, mabit lang, taikan ka. Ha? Ne, makmakan man ang tinsangpot mo dito'y balay, Leon. Wan bakit? Napanak ngamin nagsibog iti mula datata Martin iti bangkagda. Kat at datangdan ko. Ingatang kumatun iti makmakan Ay na, dayta kati kay kayat ko kan ka, Leon. Nalaing ka dumiskarte. Saan ta mabisinan? Sadot lang a tao dagiti mabisinan, Carmen. Saan ko nga ugali dayta? Ti kayat ko, at dalata masapulak. Saanak ngagpilpili ti trabaho. Mabitlaan nga ro, tay nakisaganan dagitay makan ijalamisaan. Aglang lang tan amangan, lakay. Nagadumatan amakan dito yung balayo, Carmen. Wan tatang, nagagat ngamin ngagsapol iti kwarta ni Leon. Win nga raw. Di kay mapukpukawan iti kanan. Kanayon latang nga dakarga ti kaldero yo. Siyempre. Tinasaya at agao kayon iti sidaan nyo kaninanang. Sana bale, taadumot day talinutok asidaan, tatang. Ay, kababain sa amin. Nusak pa'y lati aggao. Kasano nga ino adugayam tinaalak. Saan aparikot, tatang? Kan lukatan nyo ti refme. Napno day ta itinagado ang masida. Ay, lukatak man nga agpaisaw. Ay na. Ay, napuno nga agpaiso iti makmakan na iti refyaw. Adda ka karnit baboy, karnit manok, frozen foods kan, adda pa'y fresh milk yaw. Wan tatang, gapo day ta kanilyon nga asawak. Ay, bilibak a talagan iti asawam. Basit a lalaki, ngam nagagat nga agsapol. Ala tatang, mangala kayon iti kayatyo di ref. Anya? Wan, sigurado nga men, ano sumangpot nilyon dito'y balay, at daman imutnan ang makmakan. Itay kami pa'y kinitatang yo dito'y balay yaw lala. Awan ka day, ti may pasango yo ang merienda. Ay na, nanang, tatang. Awan ti pasangok ang merienda kada kayo. Tawan pa'y matipanggadan ni Alex nga sawak. Anya? Ay, nagdakkelan na bagay. Ngam awan matgayam panggadan na. Kwa, tatang. Idi na minsan nga aldaw, imayak ditaw. Saan anapan nagsapul iti panggadan ti asawam? No diket napan nagpadakkel iti bagi na ijejem. Kasta nga minti pagusman na. Ay, bakit? Agawid tan. Apay ngaganat ka nga agawid talakay. Ijay talagen balay ngagmerienda. Awan ti manamnamata ditoy.
Lalaba ka. Kita ang timasal ko. Di makal manang gaputan naggapu aki JJ. Ha? Ay, win nga agpaisaw, Alex. Ay, nagdadakal dagiti muscle mo. Ay no, ad-adda at timaer ka. Deto'y pay bakit? Kita ang pay ti abs ko. No. Ha? Ay, wow! Nagpintas ti abs mo, lakay. 6 packs ako nada. Ayun, bakit? Kita ang pay ti trisip ko. Nagdadakal si ka. Ay no, ay, win nga agpaisaw, Alex. Deto'y pay, lala. Kita ang tibaysip ko. Nagdadakal mag. Ay na, makapainlove ka talaga, lakay. Ay, nagmacho ka. Ay, gayam bagat. Mabisina ka. Adda ka di makan analuto. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y nalutok, lakay. Anya? Apay adi ka nagluto ngay. Ay, awan mo ti mailutok. Tanaibusan ti kwarta ka pinaggatang mo iti bitaminam. Ha? Manang Carmen, kaslasaan ang maibagay tinagan ni Leon nga asawam. Ha? Apay anay bagam dayta, ading lala. Saan ka day ang nagdakkel ti Leon nga ayo? Kunada pa'y nga rod nga ari iti kabakiran ti Leon. Idinto ta nagbasit mo't alalaki ni Leon, ti asawam. Talaga asaan ang maibagay tinagan na iti kinatao na. Ha? Tirumbang kumaanagan na, marabutate, gaputa nagbasit. Di ka man aguy-uyaw di talala. Sa anak nga aguy-uyaw, manang. Pudnumot nga may na nagbasit ni Leon. Di naklatultuladan ang nagtaer ti asawak. Nagdadakkel ti muscle na. Ha? No idilig ko ni Alex kan ni Leon, kasla dudon laang amayabay itinwang. Anya? Tatang, nanang. Day, Si kamagayam, Leon. Wen tatang. At do'y tisidain nyo kininanang. anya ngay dagito asidaan ni Leon. Karnit baka, nanang. Anya, nangalaang ngay dayto akar ni tibaka. Napanak timulong ang nagparti iti baka di abagatan, nanang. Tatang. Nagadutin dadabi ngay ko. Isungaykan kayo matin iti sidain nyo. Ay na, agyaman kami kinitatang yaw, Leon. Ayun na yan, nalaing ka talaga adumiskarte iti biyan. Awan anyaman na, nanang. Kasano kayon kini Carmen nga anak ko? Awan samat ang timbati masidaan nyo akarnit baka. Adda, tatang. Agarup 5 kilo akarnit baka ti adda ije balay. Lumabasak pa dito'y parangan, tatang. Nay, nakapurma ka mat, Alex. Sa dino ti papanam. Sa dino pa'y kumangay, tatang. Mapanak manan agpadakkel iti bagay, JJ. Aniya? Aday talatan ti amom nga aramidain. Imbes ko mapan kagsapul iti panggadam. Ay na, tatang. Saanan ang masapul pa'y dayta? Adamot nilala pagdawatak iti kwarta. Ha? Mangnamnama ka kinilalang anak ko? Wow, tatang. Kat no maragragsakan nilala, no makita na tinagdadakkel amasal ko. Aniya? Sige tatang. Lumabasak dito'y paraangan yaw. Ay, anyaman ang tikat katawaam di talala. Ay, ni man Leon nga asawa ni Manang Carmen, tatang. Tanya ko mati nakakatkatawa kan kwa na. Ay na, nakasusuon iti laba nagpadaya. Awan mati nakakatkatawa kini Leon. Nga mabay akatkatawaam. Ay na, tatang. Nagalas akita unti lang ana. Taapay. Kasanumot ngamin.
Kasla tamtaks amagmag na. Anya? Oy, Lala. Sana balay ta nagagat ni Leon. Saan ang mabisinan ni Manang mo a Carmen? Ha? Daytoy titandaan na mapagsasao. Saan to nga agbisen ti asawa ana diskarte? Adula amin day ta pagsasaw, tatang. Anya nga dula amin? Oy, Lala. Damagak man daytoy. Adda ka din insangpet ni Alex amakan dito'y balayaw? Sumbatan nak! Day talingat na ti amok nga isang sangpet na dito'y balayaw! Naibos mo't adagos ang jilakom anatang, Leon. Wen bakit? Diskarte lang dayta? Awan pa'y 30 minutos, anapan ka nagisursur iti lakom anatang, ngam naibusan. Di kan mas daaw, Carmen. At iti kwarta naglakwak. Ne, apay nga itod mo amin kanyak day ta kwarta, Leon. Mangala ka mo't iti kwarta ma. Saanin bakit? Awan mo't lati paggastusak. Kukwam aminan day ta naglakwak. Ay na, talaga nagsingpot ka nga asawa, Leon. Wen gayam, rumwarak matla adagos. Imutak matla to'y labba, anang ikabilak itinatang. Ni isa din ti papanam. Mapanak agparti iti talo akalding iti amyanan. Agkasangay ngamin di anak ni Tata Damian. Aya? Wen bakit? Sakmati na yabantang agparti iti kalding, kanagkusiniraw. Iso ang mapanakon, takababain no maladawa. Mabisinak. Adda ka di si daan nyo, dito balayaw. Ay katanda Saan kami maibusan iti sidaan kininanang yaw? Ha? Apay anak ko na ti kasta? Kanayo namang idagas iti sidaan may ni Leon. Ado ti sidaan may, tanagagat je bayaw mo. Anya aya ti si daan nyo, tatang? Adda ka kaldireta ken papaitan ti kaldeng. Anya? Ay, nag-iimasan, tatang? Ay talaga Ni payan Leon tinagluto iti kaldireta ken papaitan. Aawon gayam. Itaman pa'y nga umay ka makipangan dito'y balay. Ayan ni Alex sa maskula daw. Jak amo no sa dino tinapanan na, tatang. Saan mo't ang nagpakada itay kanyak? Napan siguro manen ijay Jem ang nagpadakkel iti masal na. Nay, papanamlyawn, adamot imot mo aram yan tam. Mapanak ag karpintiro, nanang. Kabailan pa'y tag karpintiraw? Wen nanang, nalakalaang day tang aramidan. Adda ngamin nakita ka nakapaskil ijay ili akasapulan dati may sa karpintiro. Pinadas ko tinag-apply. Imbagada mutin ang mabalin kon timang rugi. Gaputag kasapulan dalaunay. Ay na, kasla mo mat amin na naklase ti trabaho, Leon. Saan mat nanang? Basit laang tinasursurok? Mala, mapan ka nga rudan pa raw. Ang mga numala daw kan iti papanam. Lalabakot, ada akong. Adyaman nagtasimmangput kamot laangan, Alex. Madanagan akon. Gaputa saan ka nagpakada itay kanya. Nagsubliak ngamin ijay Jim itay, Lala. Oh, kita ang manandag iti masal ko. Ay na, nagdadakkel nga agpaisaw. Katuan na. Oh, kita ang daytoy abaga kan bukot ko. Nagdadakkel ti masal na. Ay na, nagdadakkel, Alex. Uray dagiti gurong mo, adamasal na. Lala. Nagtaurak nga asawa man niya. Win nga rod lakay. Ay na, sikan ti katauran dito lugar tayo. Gayam, Lala. Nakaluto ka din iti kananta. Saan pa'y? Apay ngay? Awan ti igatang ko iti kananta. Anya?
Mapan ka pala umutang ijay tersena, iti kayat mo asidaan. Ay, anyamat tan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Awan tinay des aramakan. Ay, awan pa'y tiganas. Ni, tatang, nanang, adda kayo umatgayam dito'y tindaan. Wen baraw, kumay kami makitinda kininanang yaw. Ay, si kamot gayam day tabaraw. Wen nanang, umayak makitinda iti abasto mi kini Carmen. Mabit lang tatang, nanang. Apay baraw. At iti magasot. Inayon nyo apaggatang nyo iti sidain nyo. Ay sus, nagadunday ti limagasot nga inted mo, baraw. Basit la day tananang. Nalakala nga sa pulin ti kwarta. Masukatan tumanen inton bigat. Tamapanak manen makipurdiya. Nalalakay, agbusog ka. Kakaiso na nagadot isidain ta. Ay katuwa na bakit? Ay, duwatang agbusog. Ay na. Naglaing at talaga niyon ang manugang talakay. Nalaing agdiskarte iti biyang. Saan maibusan iti kwarta? Kanayon nga adda iti bulsana. Nanang, tatang, simro kaklatan dito balayo. Igaputan nakalukat mo tiri daw yo. Ala, umay ka anak ko. Pag iso amang mangan kami kininanang mau. Wen tatang. Apa nga grugaab ka ngay? Apa yan na nakaw? Nagapa kami ka ni Alex. Anya? Apay ngay? Awan nga minan ti maisang. Kun may gatang mi ti makan. Daytan jay bagbagakan ka anak ko. Agbisin kayo nga agasawa. Di wala tultuladan nilyon ana diskarte. Oy. Ulitak manen tayong bagak idi apagsasaw Saan to nga agbisin ti asawa ana diskarte? Kas tala ti biyag. Ay, Amo kon ti aramidam, tapno saan ka nga agbisin itidan na ni Alex nga asawam. Anya tatang. Kurabam, dagiti nagdadakkel a muscle na, tapno mabusog ka. Anya! Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo. Anaadaw iti pagsasao, ako nana. Saan to ngagbisin ti asawa ana diskarte? Tampok dito'y programa tayo. Kas tala ti biyag!